Dobar dan i dobrodošli u treću epizodu serijala o Zero Waste ishrani. Prošle nedjelje govorili smo o načinima na koje možete spasiti hranu od deponije time što ćete je pojesti ili podijeliti sa drugim ljudima. Danas razgovaramo o alternativnim metodama izbjegavanja bacanja hrane. U pripremi ovog i prethodnog videa oslanjali smo se na piramidu spašavanja hrane koja izgleda ovako. U osnovi piramide je redukovanje bacanja hrane na izvoru, kod proizvođača, u prodavnicama i u sopstvenom domaćinstvu. Slijedi već pominjano prosljeđivanje hrane drugim ljudima, potom prehrana životinja, proizvodnja energije i konačno kompostiranje. Zavisno od toga koje kućne ljubimce imate, neke namirnice će biti pogodne za njih ili ne. Ukoliko niste sigurni, najbolja opcija je uvijek da se konsultujete sa veterinarom prije nego životinji date hranu namijenjenu ljudima. Proljeće je vrijeme kada biljke vole dodatnu prihranu, a njima možete proslijediti viškove poput mljevenih ljuski od jaja, taloga od kafe ili ohlađene i nezačinjene vode u kojoj su se kuvala jaja ili pasta. Ako ne za jelo, hranu možete iskoristiti i za pripremu kozmetike iz kuhinje, poput maski ili pilinga za kožu, za koje možete naći obilje recepata na internetu. Uz nešto investicije u adekvatne alate, moguće je proizvoditi energiju od nepojedene hrane i to u kućnim uslovima. Posljednji korak je kompostiranje, to jest pretvaranje organske materije u crno zlato, kvalitetno đubrivo koje će obogatiti svako zemljište. Kompostiranje nije komplikovano i usvajanjem ove navike možete u prosjeku smanjiti količinu otpada i do 30%, bez obzira na to da li živite u stanu ili kući. Kažite nam, da li radite išta od navedenog i koja od ovih navika vam se najviše dopala? Hvala vam na pažnji i vidimo se naredne nedjelje u novom videu.